Leu agitendekeire wega. Ni arehitithirio na aranyua muma wa kwambia wira. Sworn in president. And of course get wakiugete haha there was a political complication mwena wao. Toduria wari urugame etagwo Sonko. Ni kule Sonko Senegal. Osman Sonko. Etagwo Osman. Ti Buvi. Ti Buvi. One Sonko wa Senegal. Yes. As we speak, day 2. This is day 1. That is day 1 in office. Day 1 day. Basirudio Maefei has appointed Osman Sonko as prime minister. Yes. Leuku ni kurugama na jesi. Did you call a car by the Amarelito? I think there was a mixed signal. Malaysia again is on call out. Nataka Zemeki and the red when about a gas in Baga Inji. Songo Mulimutuba Inji Aba Kenya. I'm a very gazi Senengo. Wewe matiriani tete ripoti wega. Matiriani tete horo ti Sonko wow. Those Sonko just like our Sonko is a favorite of the youth. Yes, Sonko wa Senegal nake Korea nake na youth ile. Yes. He is very popular with the youngsters. Le mu menyonyo muno. Yo toyo witu. Etoko atupeje who up the other. Yes. Anauzeko witu nake ri. Ako nyairo transformer ini. Oya ikirio na kiano. Oiro drop. Laini. Na transformer igikuo na lori. Ciathiro. Yes. Na nigetha atageci ati no acoke ri. Hari ari haki handwo mu jeci. Anga bibi nilipatiwa whisky. Bibi niliona sana sikapa whisky. Wakati leo nikabwa China hapa, nikasikia wao jeshi ndio wanaongoza Nairobi. Leo nikasikia wao unaenda aje? Bubi ni akaheana rugano wakura. Bubi ni akawa bibi leo mkubwa sana. Abiri akiugira wa iboy. Afternoon moja nikamajua maneno. Alikara hende ahetago wetwika thia Tanzania. Yes. Ahetago thenyo muna rera ini. Ahetago miena eri. Akegwirwo boy. Yes. So, His Excellency Fei is a good politician. The mundu nake urugamete nawe ri. Tibagwetererio. Ukiandwa miario. Na tatini mfatie guthoma. Yes. Agikorwo the first day in office. Instant gratification. Reward. Loyalty must be paid instantly. Yeah. Hiyo sasa ndio siasa. Vile inafaa kufanywa. So as we speak now, Prime Minister wa Senegal is Osman Sonko. Former jailbird. Yes. Naiketio theini. No ni wega wabe menya atiriri. Position nie yori. Ya Prime Minister. Karogona ko karatu ni atia. That is an appointive. Eko ne gothukio. Yes. Niwe tare go ko deputy president yakoragwe running mate. So tikire prime minister thaici. We have only had 2 prime ministers in this country. We have a chief cabinet secretary. Yes. So prime minister were yakire job. And then there was Tinga Wood. Yalego. Raila. A prime ministerial position that so dust. Kona kuwa feire mageika ni igoro kidogo na Sonkuri ndo no he mundu mahinyone ni gitaenda gukwagarara no gucoka okaramu karia kamwandikire ile karamu anakulula na mwathane wa karamu kau ndaigire kuraihu karamu kau akwandikire. No, Kurura, I don't know whether they go back to parliament or that. But even if they do, presidents in Africa have serious control over parliament. Yes. Even here. And I think Osman is already biting more than he can swallow. Neke. So now we get as we speak. Mosonko Prime Minister. Niana kanali istiria ekunegera president. Ya proposed ministerial appointments. Leo hau neho arora. Ni arora baba. Hau ni arora. Ni afatire o ethimu. Aheo namba ya +254. Alelie. Kijana ya Jaramogi. Sio kijana. Ni kijana ya baba yake. Yes.
Nimepatia we nini? Hiyo kitu ni moto. Ati arauga ni abangite karisti gake Amune anengere president na gathi nyambere kuga atiri hatirĩ na option ndangĩrekiria president arute iroci enyoi enyoika. Yes, so arenda kuonia munene atia, arenda kuonia munene atiri ithe ndiakwehereirio rugame nĩ hau nĩ ndarĩ ndũgame ngĩikio thĩinĩ nĩ ndabangĩte thirikari na nĩ okay nĩ weno hau nĩ ho arora hau rĩ ndona gakĩnyitana very soon angĩthiĩ ũguo arathi yes ndarambia wega aje kuga sasa mimi nimekuja hapo kutembea PC hakuna angalia waziri mkuu amekuja hakuna hata choo kapeti weka hapa nusu kapeti agakumaye ndio ni aroreirio kapeti cia kuorori nyuma ngoja wanasema Kibaki nasema mimi lazima pia kama mimi waziri mkuu lazima napewa heshima yangu para kuja wao usema waziri mkuu hiki kitu kubwa aria kirojuku atiga tent wasi maniso nkuri yaji atene ni yaji atene ona angiareka president ya bendekirie maritwa abe amone amwira munene na hana ni ungianjekirira mundu ng'ania hagirira uyu ni ndamwiriire na please ni uramenya nezo nyitiriire ke ge campaign twende giturwa yake uratora is appointed yes ni yaji atende mimi waziri mkuu kana hedi eta wasia Raila Odinga twamuonete in his office na ndugathake na Raila anafuta president uyu city I am saying that the following ministers have been fired immediately. William Ruto. Ema vutanirie now. Ilikuwa ina kaskado ka bebe. I'm firing them with immediate effect. William Samoei Ruto. Akiro hiyo hapana. Sasa wewe wacha hiyo. Umekuja zaidi. Sio hii hapana. No. Hiyo kazi. You can't be any use. You are useless. When it comes to a point, he says here, where's you babe? There's only one appointing authority. Nani alikupea ruhusa? No, but Raila, you give it up to him. Arogamile on national TV. Akemafuta. Akirua he na huyu dugi chonoka dugi iniki no journalist na duake zongo wa Senegal yes ni akwenda na ihenya oke gatu agathi kuigire guku yes ahoya ngekirira ahoyo horo Michael na baba tinga buja lego yes chuma liet Raila Molo engineer yes and former government operative yes mamuhekirira mamwire atiriri gitugo kiugia prime minister ni ritwa inene mugathe uria munene ri ni akinyihagia abe ero le tinga buja lego atiriria gwokita gikombe kia World Cup, the trophy. You know he does tours just before the World Cup. Na watho ugite kihutagio by only one person. Heads of state. Mwire ni agerie guikia guoko au gugicuthu. Eria mechene. Wara mechene na ko no yo. Turuta ira no hera. Lagan.
Tungu ndiakwa ndoke gukwa hoe kirira. Mwiraga muno. Riu hoe kirira. Na my prime minister witu was a constitution. Yes. Digwesi ya president ya bufutirio ro ogu. Acha. Because again it was like what do you call this? Government of national unity. After talks. Yes. Heavy talks led by an international statesman. Kofi Annan. So ngojo nioke gukwa hoe kirira. Amenye ona hivi majuzi. Yes. Ati president no anyihirio na deputy president niera. Yes. Io ti atene. Na the constitutional office. Yes. Bari baro tire dake. No amuhorerie, no amunyihirie rera. Yes. Otigwo na retwa tu. Otigwo na retwa no afisikere. We have seen it. We have seen it before. Usunku Senegal. Amanyate onao thana uria wekuo thaici uikaie giturwa uria uranengeri uruhio ni umwe hotara ni augire atiriri munene wake amwirigite tene muno. Aire bas marigasu Uru Kenyatta, we have not spoken in a long time. Amenya mundu hora irio ginya thimu. Uri athika ora gaturwo disappointing. Mundu anoya ruhio ri. Kuge huko watu huwa wanage huko. Sana hapa Afrika. West huwa Afrika tapigwa mpilipili kwa mashu. Na hiyo sio criminal. Goko ni okugarurukwo na wathako thithiini. Sonko wa Senegal ni acere guku thiko igiri. Ahoya ngekirira. Prime Minister's monoti. You know there is the office of the Prime Minister that akoria wetako the Britain. Yes. Those are now serious prime ministerial. Kana Ethiopia. Yes. Or Israel. Yes. Oh God. Isi igiri. Ni gwetherwo handu we. Tondu itemi wanyitire. Gwetherwo tondu riu we na ri. Ni warugamire na akiria na thuraku. Cigeikia kura. Na region ile ore ugere. Yes. Ni waderivire. Yes. Lakini ikikuja ni kwenye ushawishi na usemi wa kiserikali. Yes. It's only one person. Yeah, His Excellency the President. Yes. Engineer Tashara Jacob Mle. Lord afutete head yori. The then is Minister wa Agriculture William Ruto, now President. Na Sam Mongeri Education Minister. Akirua shonoka. No yo. Tuete huko. Duku kuria Ciga uria wetagwo Ciga yatura getwa Muirogi. Muirogi. Yes. Muirogi ndiramenya kuria Ciga. Yes. Ni maranyitiro ria kwiragwo indo ciana itire ke ndokeirwo no. Yes. Na cikineragia mundu selectively. People okay now, but it's good to sanitize. If you know, you know. If you know, you are aware. Yes. You see what happened? Marani na kaudu na muchie. Olia Muirogi. Ni makiri mwanake wao omwe. Wonete oseri wa kimondo. Yes. Na mundu wonete oseri wa kimondo ni ekagiriro muno muchie. Na odojo ni omenagwo ni aria maigwa hita mahinyiririo kimondo. And that is not going to change anytime soon. Yes. Kuri andu mokagiririo guku. Ekomeire ke
ikomeire matumbi igathĩnjwo ũkahothwo generation ya ngũkwĩrĩku Luciano rũngiuma njui 14 gũgathĩnjĩrwo mũndũ ũrĩkũ ũcio arugĩrwo thubu wa ngũkũ it happens and it is not going to change tondũ mũndũ ũcio nake nĩ akĩrĩ kĩndũ gĩtagwo return value yes tondũ mũndũ ũcio ngũkũ yoyokĩrĩrio rĩ nĩ kũhũthĩire ni arĩtiga njang'iro letereirwo cingĩgũra ngũkũ mũtambũrũko yes na nĩ akĩrũgamaga ũguo na tũmaũndũ na andũ no kũrĩ mũndũ ũngĩrorwo ũguo nĩ itũra kana mũciĩ aye ũthĩnjĩrwo ngũkũ enyoika akamĩgwĩra ĩthĩnjĩirwo andũ angĩ rĩu mũriũ ũcio wao gĩkonyori yaragĩũkĩte kũu na nĩ arĩ mũkũikũ wake wĩtagwo Audi Q7 the latest ni ngari horeru agũrĩte zero mileage ici cia kwĩrehera This is your Gong Road. Like a Boo Road, area at what is that guy called? The gentleman who flies and sells cars. Kayan Car. This is your Kayan Car, guys. This is Audi Quattro Turbo. It's a Q7. Yes, very sophisticated machine. That car literally has a cockpit. If you know, you know. Nadere speedometer it is totally ne display TV. It is the virtue. Yes. No isi kesito no wana anika motebio karavi. Gona ni abata ni asokavi. Isi yore. How long na speedometer no has ya tuweka TV. Baikara getero umena mambura ri marakira muri ucio wa atiri ukage koyo kidogo atulia neri matu riuri twina la baidi ri twi handu tuguthia goca Nyeri town twina andu tukona gikundi etukuona gavana mwalimu yachi tumagikaona mwalimu na tondu turaci uguo ri turaci kumwe haria tukinyetio horo wa gucagurana tutari kundi giki gitu na uyu muthuri ti abaeri ri etwenda tumurugamie kundu kuria unene ogicoka guku muiru ogire nire ona no turaci wega yes riu ni tukwendaga turi acuriana nie abaere na ngiri to munda kezia ki oika ninge mutongoria ni nda batuni ukaingira handu winando ukaingira na delegation ukonwo nawe we mundu wake andu riu umukira ati aniko tukwendaga atiri na rikia riu ni riakwa ni tuma na kagui ka Rafaeli kagui ni gabika bukara gake ni gatuchonoraga rigiriro ria handu to taruke kena ruko igiri wagakia injini gatirahoria matawa karakia matawa nginya muthenya wakia injini matawa makoerera na gatirahora riu ungitunengera mutu waku muiguri nuona riu no turudia na guo kou tukuona ke no rito tondu ni oy mutongoria nake akuagwo urieka atia urioka na ni oy ibure maina o kindu kia mwaburukia ni ndege tondu miukire ya mutongoria ni amba ekenderia ndugu ati mundu ucio no eke atia no atongorie riu tukwenda to no haha Nyeri utune mukoiko turie tucoke tutigo ikara tutigukora kurikite konyora mama ni soke riu mugwikari ngari on ndira make mistake ira handu ndirakunda kanyamu ndirariga no kumikira maguta usually ndingaragia but I think that's why keba muno musenya waira so basically keba mugwikari ngari yo yai na mukebe cheji mwakinya hari adisio saya ri nigo kinyo saya mwikira maguta ma 15 ma 15 kiko ingira ngai ni cyose
ona kikura actually ndikuihurio ni 15 acha ndikura muko mwikire mama uciro kanga guku ici ni ngari iria cietagwo riri premium models ni nyuangaga no uga ni magututwara na matucokie ni makumucokia aya inanda to ni njeteirwo haria riu gihane horo ri ni guhoya kaidle please mwa inyuiri ngari haria ni ungeturehera haha hau we gatakati muno batikwende hau we gatakati muno gutariera ngari we ciororea kirurumia ikonyana marehero ara marehera mutoka au cut off we ha koragwo eyo tia kato no ngari mugo kate kururumia ne ha ni raruruma baba inge hora ni raruruma wethie no guthimo tigwe katia no inge hora gwakiria kuhinya haha rage bureki uhinya haha ni chama no ru matangana matimagarie acha maguta na bureki no uria kindu tari no kiraci na tondu honest masi ni andikitwo ndereba kwa wax ri ni hoketwo neke public work yes nikego nyia tene yes kineo ngari makinyo gwari irathi atare gutithia ni undu tora ngari wewe ayo yatiriri kande meingirie kuguru kahora tondu ni raingira ki moko ni ndiramena ngekana mauru twiiguo ni aharana ni kilomita ini itigarite maguta macire eitia ni ndirarikane tuonirio honest masi irauga riu ina kilomita cigana 14 tuciete wega ni tugukorwo twakinya ki icio ni utukinyio saya yes marathi ni ngeire guoko riu ni njaga nyamu icama ungiigua kiamba ndondondo icio rauga wohe muchipi suza ichi cia guku tugura Japan ititambura andu azuza ino ni amenya nginya mundu wa thutha ai marakinya nginya saya maragetha petrol ina ritwa ria kimaburi yes marakimiga hau rauga wewe mutia mafuta kunja weka karibu 15 super uko na ile nyingine super makiro utanifungulia tank mzee haya Rafaeli onesi masiru niwe kigonyi Rafaeli nake niko driver Rafaeli oi no twerirwo hari itangi ya maguta rirahingurirwo rikirwo haria rikorwo rungu rwa giti nduhutie rungu wa giti nire mugeka oya mugeka ai utie kindu ta kiudiro na ha Rafaeli witu we kijana ya mafuta kunja ingari tunanunua kitabu sasa tunataka tujue nafungulio wapi mafuta bwana kele kurona darona aleta giceceri kigima kia maguta othe matiro gutire mundu ena idea iguragirwo haitangiria maguta yes na nirona ni riu ona ni tigire gutara no ihore anytime riu matinge katia matinge risk arauga ndukihurire gikonyo maura gikonyo ni aroya thimo ndaraigua ni aroya wetha nginya mundu witura ri ni aronyiteka riu veturu ri itire nginya makandika makongara cie hau marore kuria ngai no hinguragirwo ke itangi kuna mundu arora auga ni muhiri gori kwino ndio tu Daudi icio tuticiyo ici mzaidi fu hika ukara higura dicha iguru mara igura sani rufu marakia waipa cia thutha magetha itangi marahinyara haruruka racokera bata twi ngari uri kiri adaptive dump and a very advanced suspension system ginya ni kurukaga mahinya haya yambata ni akiaruruka ningi au kana ngari no ndinyua maguta ta guku
Tamemulekizia Musareki wa maguta tuone kana go sensa. Mulekizia bobo. Mulekizia Musareki. We sensa ga. Ekahingura. Mai kiano maro okay. Ndwiru ukorete thimu ta 20 cia mundu kwete ngai ni abo gatwika ki ni ukomaka urigwo kayonire kiundu yes nikimuze acha gutie orue ugire itangire maguta turahingurira atia jikarira giti iruine ria mwena wa orio ha ande kedo TRC sie kianda aya inaniko imbepukuka kijana anio guone sagio choka muchema ndio ze wo isagio chora ne gukugia aya kelberu bauri kijagani aya kero maguta irakinya peptin ile mara kihetwo ndi mwene sausan marakiuga sagio sana siku ingine tutauliza nyinyi tunaona tumejua tutauliza hapana maondo mamwe ngali mundu akinione apatia hea gori tunuti tuigana na tuandike ukayo handover notes tondu riu ino nayo ni akiritwa gakatika gwikaria gaku hingago na koji araya kiangari ndwe yaku hinga ona kuvuri aturisako karia kanini neo ndiri undu ona ziao kahingura nigethe ndina heho akiro usawa mnaweza enda gari yo ri ni iria wahoria ri it engages the parking brake automatically wa mehoria maraya kioria mareritwo ne gothie mera please disengage parking brake to continue foot brake ye theini yes you see your foot brake it's a button yes this your foot brake na do abereka gwika kala eri gatiri ona hard brake ni uhoro cio ni wathirire wayo hard brake yako ni ihiga yes maragito mwana kio uri ariki komitio iri racoka eretwo giikaro kingi heka undu iratwirai itoria ni origetie warigia cukuru oka arauga atia Rauga ngari ina hard brake theini na akoni gwe rauga ri o wewe wacoma ri tuonia hard brake ya to twigwetha tutirona hard brake yayo mzai na titeri nodi ngari ino akere batoni riu ngeire maguta ni yagena na challenge ingia hadi brake ndingikura timite yote ria itu tuhinyagirie ka ethiete iyo ndingikura Reu hane take na guku keinya ni radio raniriria we reu wekira heho haroka ndo ta that o mundu akigeragia ma o mundu akigeria umenyi wake yes haroka nyana ke ciina riu tutu twitagwo tu A4 tuwathi kana kindu display wina gakari muthemba munari wonete nena nene gukireo yaku o muthemba ucio you get excited and concerned marone thiurukitwo no ngai thiurukagwo muno sa iyo tia kamiti marakuya wazaeni aje oya ndio ngari yako naona inachorwa mbete ine kama hii nini mzai tunakosa kitu naitwa hand brake manake shiramira tokea ninyi wote abi watu watoke hapa kilio kabathoni era disengage mareo na meiri mumu it was just there otoe doi yes leo mara ugatiri tundu tuze tweka hari andika twahota gukinya kuria muchemo ni turigane no kururira haria tweru hena hard brake na ha maguta na waya no me gutuonia engichemukari
Tũngĩhingũrĩra kĩ? Bonnet ku. Maragĩthũndie no maraugire atĩrĩrĩ. Acha ngari ũndũ kana twerie ĩngĩ. Ĩyo nĩ ngari ĩngĩ tũtanga. Na tũtigũkũrĩtie matawa yakagĩrio ha. Ona reke kwae gũtuka. Tũngĩthiĩ tũtukĩrwo rĩ. Tũngĩchingimanĩra bara. Arakerie guoya no. Oneo marambĩte kũgũgũra. Ũcaya yothe nĩ ũĩ ngari ĩyo ti yao. Gũkura andũ makorio ha batoni. That's all Fred. Alfred no ali Fred. Iro ndo ngo gweta wa Fred. Ni muthuri ukire mangete tuindo twake okahora. Is a person with a small retirement plan. No ciana ciake na citigaikaire uru. Which tells you automatically na kene akiota na muno na tuguka twa. Yes. Ugikora no rete ciana wega cikiarugamia ri. Ni uigua kwenda tuguka tu. Yes. Tatu tigocokagiria murigo wa kurera ri. Waro Fred ri. Ni arayukite guku kurora cia ciake ko na cio kuya na Siko Plaza. Nasiko. Akirona mushara wari. Warutia wira akanju ya Nairobi. Yes. Nio the main shareholders. Ere matakire media. To cia ni cikiendagio. Riu cia na Siko. Ni agikite kurora. Na arakiuga atiriri. To cia ni hingu thukuru. Agere kwa muruwe. Udiri. Akimoya gai. Mathina orugo maikare no chuo no ko ni kiumia giki. Kiumia kimwe. Na ciana cia muruwe na cio ri. Ni ciendete muno tu acia gukawe tondu tikoro procedure ni mai find ni mona ai adventurous tondu ari G2 arini o wa Freddy is a jalop no na no cia yoro cio na ta si safari rally ni mage ya ona shape ya jalop makuwetwo ne gukawe na G2 aringi yake. Yes. Na matinda makegi uhoro wa mecibi to gukawe na kati mutengeri. Yes. Nyamera kaeni hapo na mapeleka mpaka Lugongo. Gari ya babu. Ni gari ya babu. Na wewe usiende buti huko kuna idhanwa. Gari G2 aringi hario ni mwako. Ni makena tondu ni marekagirio muto. Marekagirio godoroku. Buti. Riu mario ku arora driving mirror. Ona kana Mario sawa. Amoria munasikiaje? Iria cia ru ni izi cia ikiro kia iguru. Maikara una moe mucibi. Riu marekerio kamukondoro ko na ko nduthuri. Na yakunja akaiga mwena-ini wa kiria arawazi ya kuguru ya mwena umwe. Ria atari ki? Atari na ciana. Ndagatigaga ni uga ni andu aria mari culture ya riri. Muru ni akora mundu njira. Akamwe muto. Leo ciana ciendete muno ciuga tunataka gari ya Gooks. Gari ya Gooks ni form. Inakuwa gafiti kwa paka na place nachezeanga huko nyuma. Na matioragio. Na tulizangu Gooks is just a guy. You guy my guy. You want to go in Gooks car. Na dere tint. Dere tint ni mathia makiona aja. Ani makena tondu guka ya kinyagicagire ni mundu popular ni magaithagio muno. Wea ciari mathia mabatete icio. Ni ku avoid the rule of folk. The rap market. No guka ni okay mugaithie ye cia mamuri wakwa. Yeah. Yeri. And you know this ones. Oyo akere makarori. This is oyo reunenie. Oyo nenie. Ya mwana soni wa. Yes. Yedu akiona. Salimia this one. Salimia wao. This is your father.
Your father is the brother of this one. It's the cousin of your father, which is the nephew. Machika hapo? We get it. Na makaheo marigo. Yes. Now we are to harahe ganire. Waro Freddy re. Ayera muru watiri. Dekore kia shukuru ashokio wa? Ashokio wa. Yes. Ama kuwatorora magide impromptu re. Mara insist ni ya hutu. Mara orio motakula nini. Mara uga ask we want milkshake. Milkshake. Milkshake re. Tiri ya. Tiri ya lia bagiti. Asa. Napana. Na milkshake re. Tiago dhuvia kedu tamugate. Nekenywaji kivyake. Kivyake. Negitieda yolitero outlets. Apana. Actually kugura milkshake re. Ndiko thirio ko ni kuigira na ngai ni ukuri hapa parking. Yes. Tondu ni moro ine. Na duka cia ikiro gia ke kia iguru. Yes. Araki murenya mwegura goku. Aramera maramwire ekuigira moro. Ni kwegura? Iguragwo. Waka kanino niko kararehire fujo. They always have a soft heart. Guka ari guka we. Akiuga ciana ni imugire muno makiigira makagura nyamu iyo. Yes. Akiigira. Amera hey wish shop you buy. Eh. Ndio gari yake hali agethire yamba kurohire irehu ni kuingihia indo. Tondu ina nyororo, karibo, ithanwa na kuhingura buti na kuhingane process. Ona actually ri ndehinguka era hospitali ucio akomerio giti arora giti gia thutha. Taribo cia arwere matere thimwe mwena. Yes. Akaingira ku kwa milkshake. Amara when you are the one who know kile mnakomore munyuaga. Yes. Etishani maletia maraga ekiro ginya speckles. Yes. Milkshake kiro nya utuho to freckles aga tutui ayekirwa. Yes. Aroria nyakuja pesa ngapi? Moja ni 850. Hiyo kakombe moja. Yes. Na usijui ama umeelewa. CDP wale watu walikuwa laini mbele yetu wote. Kijana yangu okaya ngoge oka huyu na huyu ni pesa ngapi? Hiyo inakuja 1700. Vikombe nataka tuelewane. Kama ni 850. Nataka tuelewane mzuri. Wamekunywa kila mtu gakombe gako. Gakombe moja. Gakombe. Mimi sinjakunywa. Sinjanywa mimi. Na nilitaka unitengenezee chai. Chacha hiyo mbili ndio unasema 1700. Moja ni 850 so mbili ni 1700. Na kama unataka chai utaongeza 650. Chai 650. Waro Freddy. Sisemi ati niandike maziwa huku. Kero chai. Aiwa nataka mnieleze vizuri. Chai umesema ni pesa ngapi? 600 mzee, and you are holding up the line. Kitu ya kwanza hii chai rudisha. Chai hatuwezi rudisha kwa dispenser. Umire. Hii si ya kurudishwa kwa. Ile bilika mmetoa rudisha. Things don't work like that here. Kwa gitoro asini manager. Maheo side ba manager. Mama mathie kado cira. Laini yake atia? Laini ethonge. Mzee kuna shida gani? Huyo wewe umesema wewe ndio nani? Sio baba Isa. Umeandika wakora. Wale watu mmeandika hapa mekora tu tupu. Wewe hata wewe ukisikia utasikia kulingeka. Utasikia kushtuka. Imagine watoto yangu na kunywa hiyo juice yao kombe pili. Hii kamujishana yako kana nitisha kikombe moja 850, nyingine 850. Chai yangu 600. Kero hajakosea mzee. Hivyo ndio tunauzanga. Mnauza hivyo? Ngai. Kwani tuko nchi gani?
Komenya geshuka. Kanini. Looks, can I ask for a chicken burger? Bebe, ngoja hapa kwanza iko vita. Hivi kale halia kwenda kaa pale. Uro Fred ni arakirehire. 300. No ni ahorie muri aramura atiri. Mojo. Oi. Atiriri. Yawa. Kai mwera gaciana ta mbunge. Neke. Atiriri. Tunyamo toto nyona moke mogora tuma 850. Kaimanyu wake. Nyamwanga ciato imeitwa nini hiyo? Milkisheki. Icio ciumaga uguo. Na mukama gorira. Ciana ici gacoka cierugamie. Ndio menyo rio weka tondu tha ici. Ikombe icio macho na tatau makendu. Na tweke no marauga ningi magorirwo mbica. Marenda pizza makinya kendo. No ni enda ugo au. Ndiona maekwa tutagukinyete rugongo ni mekuria nduma. Megukora show yarugite. Mbeca icio ndagura hau. Ni iria njoragirwo iria ni njire kiumia kigima. Mugetonia ciana oguo neki. Cai nie ndanywa matandatu. Ona twina nyokwa tutinywa cai ucio ciumia igiri. Wambia icio. Batigeni na matandatu na iria. Tondu ati urarutwo muberethi. Tokyo huru hau. Nani wekirwo muhuyo. Na muhuyo niguo muingi. Andu acio na endia anjohie no ratwo kiagi gutire ngurani. Ni muhuyo. Ngirigiro na 300 cikie na kuguru kumwe kwa ngari yakwa. Na iria riria tworaga ndiri. Ninge tekero ro churi murathukia ciana mitwe. Mayacoka mamenye ni kuri thina atia. Ona fundi wa mahiga guku ararihwo 8. Mwena gwa fundi wa mahiga ararihwo gakombe kau. Ni muhuthagia maundu uru. Araigwete gakombe kau na mucara wa fundi. Wa muthenya mugima na ratindagia kana mahiga. Mumere wega mwambite kunjokeria mbia ciakwa. Ndamoya. Cai wa mbere turinyua mamu. Nona cai ucio wao naguo ni ta njai ko machani meru ai. Machoke mandehia igana ria kuiga ngari. Oguo kuingira moro utheri ni kuramurire 25. 25 kanitha-ini rugongo. Arauge icio ni na mwaka. Icio ni amandika thi. 25 icio akire cio ndandikithitie pledge ya thoko ya giathi. Na ici macitanuka ta kubucia. Bana taka mutingirora ciana oguo. Na ciana irauga ti hunu. Konda mureire oguo mongere haria muri.